Tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Di video kali ini Aye ditemenin ame Bang Jaja nih, nyari ondel-ondel ngibingnya. Tapi malah ketemu sama ondel-ondel yang kagak jelas. Belum disuruh joget udah pada ngabut. Baron, sorry ya. Emang teman-teman Aye pada begitu dah, pada malu-malu kucing. Tara, kalau ketemu sama teman-teman Aye lagi, Aye papak terus dah, suruh joget sampai kelar. Lagian pan tadi di kuburan Baron. Mungkin orang-orang pada takut kali teman-teman Aye tuh. Baron, ngapain sih berhenti di mari depan kuburan? Horor bener, Aye kagak berani. Diam dulu ngapa Ja? Oh no, ada ondel-ondel cewek sendirian, berani bener ya. Mana sih? Ona Maya kenal si Carmile, woi, mari apa? Iya, Bang. Halo, Bang. Ini mah Carmile, Baron. Iya, Carmile itu anaknya Haji Naim, tetangga Aye. Astagfirullahaladzim, Bang Bokir, ngapain di belakang Aye? Ya balik. Apa Jaja? Ngagetin Aye aja. Ini teman-teman lu semua aja. Pada ngapain nih di mari? Halo. Aduh, pada Carmile, mari. Iya, kenapa, Bang? Ini ngapain sama Bang Bokir? Janjian nih. Kagak, beneran dah kagak. Lagian ngapain? Ini cewek-cewek anak perawan lewat depan kuburan ngapain? Ya ampun. Kagak. Emang Ayah ngeri ngapain itu? Ya Kagak, Bang, ampun. kagak. Pokoknya Ayah ada urusan. Pokoknya Ayah entar dulu buru-buru. ngapain? Kagak bisa, Bang. Ayah ada urusannya. Bagaimana sih temen lu Maaf Ja? ya, Bang. Ayah ada urusan penting banget deh. Ya elah, Pop, Carmile dari dulu kalau misalkan Ayah pengen ngobrol sering melengos mulu, ngapa tau ya? Lu bagaimana aja temen-temen lu tuh? Dua-duanya, si Bokir, si Carmile, kagak ada yang bener. Belum disuruh joget, bagaimana? Ya maaf ya Baron ya. Ya maklum mah teman-teman Ayah mah begitu, emang nggak tahu ngapa. Aduh, no coba aja Uber dah si Bokir. Pasti nanti kalau ditanyain diem aja. Gara-gara giginya gondrong kayaknya deh. Bokir, wah Allah sombong amatnya. Bokir. Aduh, udah begitu dah emang. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ciamil ondel-ondel yang cantik jeliteh. Teman-teman, nih ada ondel-ondel bocil suruh belanja memangnya, tapi salah-salah mulu. Rusuh bener dah. Suruh beli apa yang dibeli apa? Nih lihat aja nih videonya teman-teman. First blood. Our turret is under attack. Tong, tolongin emak beliin kemiri di warungnya Boipe. Emak, Ayo lagi ngeluar nih, entaran apa emak? Tuh bocah, kalau disuruh emak, udah cepet beliin emak kemiri. Iya. Ingat, beli kemiri. Iya emak. Emak nih, ganggu aja. Ayo lagi asik mabar juga. Beli, beli Mbak. Beli apa Tom? Beli apa ya tadi? Kemiri apa kecap ya? Gue lupa. Entaran Pak, lupa nih. Lah bocah, kagak jelas. Mak, tadi beli apa Mak? Entang lupa Mak. Buset, bocah balik kirain udah beli. Beli kemiri Tong, kemiri. Iya Mak, kemiri. Mak, beli Pak. Iya Tom, beli apa? Udah inget belum? Ingat dong Pak, beli kecap Pak. Oh kecap, gitu dong Tong kalau beli. Udah diingat mau beli apa, biar kagak bolak-balik.
Iya dong, Pak. Mak. Nih kecapnya nih, udah entong beliin. Wah, kecap. Emak nyuruhnya beli kemiri tuh, Tong. Beli kecap, Mak. Melupa kali. Entong. Ampun, Mak. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Ye channel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi Aye ketemu ondel-ondel terus saya suruh joget tapi kagak mau dia, sombong bener ya teman-teman ya. Oh, ternyata dia mau ngelawan monster teman-teman di kampung Kober. Ya ampun, bagaimana tuh ya? Teman-teman tadi penasaran pan? Ya udah ayo nih lihat aja videonya ya teman-teman. Hei, warga, ayo kita ngungsi. Ada monster yang lagi ngamuk. Ngomong apa sih Mas Tong, ya TV abang? nggak usah dibawa, Tong. Iya, tinggalin aja baju aja baju Ngapain dibawa Mas ya. abang ya Ayo teriak-teriak ya? warga. Hei, Jamile. Kenapa Ayo, sih, Bang? pergi ada monster, ayo. Joget dulu bang, ayo bang, Ada monster emang kagak denger, no. masih sih. Dengerin apa tuh? Tuh, ada monster, ayo. Cepetan pergi. Sih kagak mungkin bang. Aku denger lagi nih. Ayo mau. Kagak bisa. Ya Allah bang, Ayo mau menyelamatkan dunia ini. gaya bener Iya. ya si abang nih. Warga kampung Kober ini butuh bantuan ayo, Po. Ya Allah bang, tinggal Ayo. joget bentaran doang kan bang. Kage. Ayo cepetan, ayo pergi, ayo warga. Lagi dah kita bujuk Ayo. dulu nih teman-teman. Semua. Ayo bentaran doang bang. Kagak bisa. Titip salam aja buat Bang Baron kalau Ya ikan selamat. Allah bang, gimana adik monster sih? Bang, beneran nih kagak mau nih. Kagak mau, Sombong Po. amat dah si abang dah. Cari Dori Mori ya. Ya udah deh, ayo balik aja deh, Bang. Hati-hati, Po. Bawain barang-barang ya, Po. Ngungsi, Po. Aduh, iya dah bang. Ampun dah. Abang monster mau ngapain ke kampungan Aye? Aye malah dilemparin petasan capling. Berani-beraniannya ngurus limari. Pergi sana, pergi. Pergi kagak? Malah duduk lagi. Ngapain kecapean, Tong? Pergi kagak? Kalau kagak, tembak nih. Pergi.